Pemirsa Denpasar Festival Denfest sani pinake ikon Denpasar warsani lintang kemargiang antuk daring. Nanging ring warsani mangkin pacang kelaksanayang antuk offline yening kasus COVID-19 sayan tedun sekadi galahi mangkin. Karencanayang warsani mangkin Denfest nenten wantah kelaksanayang ring catur muka nanging kantos ring pelataran Pasar Badung. Parindikan inucap katugesang oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa. Manut dane yening kasus COVID-19 warsani mangkin sampun tedun Denfest pacang kelaksanayang malih oleh Pemkot Denpasar. Kawawen proyek penataan Pasar Kumbasari, Pasar Badung miwah jembatan Jalan Gajah Mada, rau mangkin kantun memargi. Proyek inucap kapastika yang puput ring tanggal 6 Desember war sekali tali selikur. Artos nyani genah irike pacang kedadosang ikon anyar Denpasar, tur pacang kejangkepin makatah patung selantang pelataran Pasar Badung. Dane sanitaler pinake mantan Ketua Komisi 2 DPRD Denpasar puniki ngewedarang, ring pelataran Pasar Badung pacang kejangkepin patung Dewi Melanting. Lianan punike ring jembatan Makakali sisi punike, taler kedagingin patung, sane mata tujon anggen ikon anyar Kota Denpasar. Punika mawinan pemargin Denfest sani jakirau nenten wantah memargi ring widangan patung caturmuka kemanten nanging kantos pelataran Pasar Badung. Program Denfest sani kaprakarsain dawag makata warsani lintang sejatin nyane wit saking manah antuk nangyang malih kahuripan wiaden kahanan ramye selantang Jalan Gajah Mada ninguni. Sadurung nyane Denfest mawaste Gajah Mada Town Festival sani rajek laksanayang nyabran warse. Parikrama inucap taler sampun ngeranjing ring kalender event nasional dawag makata warsani lintang. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.